Evan ilk جوان کاولên awaretê da binecih bûn li nahiya Sersinkê wekû ew dibêjin. Li werdê zivistanê taybet dema befirbarînê da rewşa me gelek xirab dibêt. Taybet eger te gas wekû pêtivî nebît her çende divan kavla da çi kesekî wekû pêtivî germ nabît. Li Hewma jî dixwazîn wekû piraniya awaran di kempa de nişte cê bibîn û ji serma van kavla xilas bibîn. تقريبا نخزانا الفي درينا هاري بومن ناين برف وباران وجمدة وفزاروكنا المطرسية ونجل وبركن مواد تشتا غاز نينا خدا جليكاني غازي 15000 متكرر ما دا خدا كامباغر كامبر ندانا ما بدزمنا خاتن غازا نموادا خدا نجل كي زفستانينا دم دا خوازيان مجوهايا هون ما بن كامبا كي جها كي خواش ام البرد لوبانا ام البر برفينا ام النيفا چار جيانا Ekrem Fettah serokê lijna kûç û kûçberan li civata parêzgeha Duhokê jî depêwendiyekê da derbarê rewşa wan awareyan got. Di niha da çi ji wan kempên awareyan divalanînin çunkî çi kesek nevegeriya ser warê xwe. Çavarê wê çendeyne her dema hindek vegeriyana warê xwe dêwan ji kavla veguhêzîne kempa. تقريبا هذا كني متري بفريل فدري قرتا وملك أولادنا ومنشن بعيشن فدري بزعمتها هيفياما كردستاني وعراقي وشند الوتا همي هيا قندل ما رزقار كان أم عشرة وقت أم فقر نجي وارد خو وكبري Lê Sunûrê nahiya Sersinkê nêzîkî 300 xêzanên aware di kavla de akincî bûne. Wekû wan dayîne diyarkirin di niha da rewşa wan gelek xiraba taybet ev çendî roj li Sunûrê qaza Amêdiyê bigiştî pêleka befirbarînê vegirtî û dixwazin ku awiriyek li halê wan bêtekirin û ji rewşa tê da bihêne xelaskirin. Nihat Wêremariyên Nartî, nahiya Sersink.